Свою профессиональную жизнь она посвятила сохранению и развитию крымско-татарского языка. Уже в детстве Миляра Саттарова знала, что хочет стать учителем, и сразу после школы поступила в Ташкентский государственный педагогический институт имени Низами на факультет русской и крымско-татарской филологии. Уже в студенческие годы Миляра Ханум стала активной участницей крымско-татарского национального движения. Ришата Гаджимилевна, Ангмах Мункон, Эди Ханум Мурадасилова, Яни Джемилева, Асан Ага, Шевкет Хайбулаев, Синавер Кадыров, Ришат Аблаев. Олар бізден біраз бұйық еділер, ве бізні бұл әрекетке желп етеділер. Нелер біз япа едік? О вақыт беңлермен мұражатлар yazıla еді, ве бұл мұражатлар халқының адынан кетеді, ве әлбетте бұл мұражатлар астында имзалар топланылмақ керек еді. Біз университет, институт бойынша, де евге қайтқанда бұл имзаларны yüzlerмен топлай едік. Ве чешет тедбірлер, медениетінен, қырым-татар медениетінен, санатінен бағлы тедбірлер әлбетте тешкіл етедік. В 1986 году начался путь учителя в Гулистане. Там Миляра Ханум преподавала русский язык чуть больше года. А в 1987 году отправилась в Москву вместе с другими активистами крымско-татарского национального движения. Их целью было добиться решения властей о возвращении репрессированного народа на историческую родину в Крым. Москвада біз бір бұчық айға яқын едік. Биңден зияде адам анда фаал чешет акцияларда иштирак еткен еді. Ве умут етедік, мұтлақа бізім бірде-бірі қабыл етер, ве бізім меселеге жидді бақар. Ама сіз білесіңіз кем, белі олған о вақыт телеграфное агентство Советского Союза, оле бір информация, сообщение чықара, ве анда кенеде бізна харетлейлер, кенеде бізна қабатлайлар. Ве чаресізділіктен анда енді Олени Горки деген ерде Москвада біздің башымызда тұрған Ескендер Фазылов вақыт, Фуат Аблямитовлер бар еді бұйық несілден. Оле қарарға келеміз, евге қайтамыз, ве чареміз олған қадар. Кімнің чаресі бар, Қырымға көчмеге азырланамыз. Семья Миляры Саттаровой вернулась в Крым в 1987 году. Получив прописку через 2 года, она устроилась учителем крымско-татарского языка в гвардейскую школу. Оттуда и начался ее профессиональный путь. Мектепте çalışmaға башлаған соң, дерсліклер жоқ, лұғатлар жоқ. Тұшыны бақтық, ве кенеде Крым-татар тілі менің доғымышта там Сания Сетарованен оле бір fikirге келдік. Отырық та башлайық өзіміз біршілер yapmaға. Елімде Крым-татар тілінің ресімлі лұғаты. Бұл бірінші башлангыч сыныфлар үшін yapılған оле бір құланма. Чүнки бұл құланма үстінде 5 адам біз çalıştık. Bu Венера Бекирова, Эльмира Бекирова, Шевкет Хайбулаев, Сания Сетарова, Вемен. Этот словарь был издан в 1992 году в Литве тиражом 10 тысяч экземпляров. За 40 лет работы Миляра Саттарова с коллегами выпустила около 40 учебников, методических и учебных пособий, словарей и хрестоматий. Ve bugün de bu hareket devam etti. Bugün de biz kureşimizni devam etemiz. Tilni saqlamaq için. Çünkü til degende bu til şimdi bizim kimligimiz, urbalarımız айтмай milletni göstermeye, tek tilimiz ve dinimiz kim olganımızı gösteriyor. Ve en zengin bizim degerligimiz, ana babalarımızdan, dedelerimizden kalgan asabalık bu bizim tilimiz. Biz onu korçalamak gerekmiz. Bizim tilimiz, bizim gururumuz yaşlar için olmak gerek. Olar ana tilinde unutmayıp laf etmek gerekler. Ve Korantada sağlam muhit olsa, bala öz tarixini, medeniyetini, adetlerini bilse, biz sağlam bir millet oluruz ve inşallah umut etemiz ki bizim haqiqiy devletçiligimiz olur. С 1992 по 2002 год Миляра Саттарова работала в ТНУ имени Вернадского, а с 2003 года по сегодняшний день работает в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова, старшим преподавателем кафедры крымско-татарского и турецкого языкознания, а также является сотрудником научно-исследовательского института крымско-татарской филологии, истории и культуры этносов Крыма.